Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wetalawa sa napuluan. Kinatib ka, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Para kan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda para kan ka. Nakitak namin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ang nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko mama disturbo ka? Katawan mo tararamidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anya pa'y kanyak. Saan ko akasapulan dagita? Di nak malapdan. No kayat ko timangtad kan ka. Kas ka na yun kung ay bagakan ka. Sa anak ama pukawan itinamnama. Aging ga saan ka pa'y anak i asawa. Anya? Oh, para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta dyan nakitak nga iniggaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanamkit di. Kakaisunang adamangtad iti meriendam. No inal daw lang akasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano, damat inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya ko matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan nak si Kamarlon. Apay ka di aya? Aggidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Amom si Kamarlon? Jakon maguston ti kastangar aramidang. Kapay nga anak pudot ti ulom kanya. Datantikit kita ang dagiti tattao di kalsada. Adaywan nakman. Ang mga napanunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanya. Adamat motor ko. Mapaling nga itulod ka ije balayo. Tapos idaglaang mat ije balayo ti pagababangak. Di mo ipilit ti kayat mo. Naimbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga nuagselos ni nanang mo. Ay saan iti anya aga pa nga agselosak. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabanog nga agluto. Adda kamutan nga agluto lakay. Silpon mong samat day jay Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatang. Nukas ta. Adag papapansin kan ka ijay. Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Adda masurunak iti day di ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 mananglay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang. Kapilitan Amumat nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti Taimanugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka di agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunak. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para ka di kan kwa na day ta sabong? Wen ko ma.
Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga glangan tigayim ko? Mala daw lang basit, tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan dagiti sabong iti lamisan na. Sige lang. Ibagaktukan ko na si ka tinangtad. Man, tulungan nakman iti gayem mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Asino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, adda ka madgaya man, Feli. Ni Marlon tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tadya lalaki. Mano abulan pimanan nagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansinam mat piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa? Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kurso nadam day ang Marlon, sikan ti agpaaram kan kuana. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kuana, kat sika nga ron ti kurso nada na. Pagpanunutam na saya at beshi. Anyat amom. Amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kitisabong nga intad mo, Marlon. Ay, awanan yaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaokan ka iti kalabas. Anya kalakit din na ya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asa anak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa anak asawa. Talaga lang, Pudno day tanging bagak. Isong aging gaita. At papapansinak latakin ka. Sikat talaga. Sige, agsubli akon iti lamisaan ko. Taamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Awan dakas ang mapasamak kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali papananta. Uy, naimbagpaykan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kumang, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso ko matimangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanyak. Ha? Dahita kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanya? Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Ne, Pele. Asino talalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tugaw ka barog. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa ditoy. Mangirwarak laang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kun tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maamam mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Kung nakakon kay.
Sa dino nga itinagamamuan yo iti anak ka. Kanayon alumabas ni Feli iti pagababangak idi, Uncle. Kat tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Ah, talaga hamat ni gasat anya. Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ka. Masigurado nga danamnamam kenkwana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka bakit? Bilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabong? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat-daton iti anak ta. Wen, kat imay pay dito'y balay, idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaan. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla na singpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay kat isuday jayin Ay kat sa dino ti ayan ni Feli. Ada iti silid na. Anya ti bagam kan kwa na. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunak kan kwa na. Simangpag kayo magkaya man, nanang. Kasangsangpet ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amum kan kwa na alalaki. Ni Marlon day dyan, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin ani tatang mo laang tiyam amum? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, tagkapi dito'y balay. Wan, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day takan kwa na. Kasta, tapno maam-amok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay bagana kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kay balay. O sige, okay lang kanya. Di bale tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wan gayam. Ibagam kin ni Arlene tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo iti gayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayam ko. Okay lang kanya. Sagpaminsan lang mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nako? Nasayat mat, nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Wan nana. Kanayon ko makita ti anak yo, tunggal lumabas iti pagababangak. Ngam awan turad ko idi makisarita ken ko ana. Jak im pagarop, at tinagaplayak, kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pay. Pele, agtugaw ka man pa, anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyak tisi ka, sumbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawon pa'y ti sa balik. Saan ka mapasamak day ta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko, mapmapanin ti tawon. Manumutan ti tawon yu kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno adda mutun aw-awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit?
Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat ta nakasta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak kadagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay ka na yan bakit? Dumtang tulat ta ka, day. May mayat latano dumtungon iti kabiitan na panawon lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuriring tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mat anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo pa ino daduma. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mat ket di ti makunakkan kwa na, Beshi. Kas makita ket nasaya at matatao. Kat, kaano nga ro dasong batam? Dayta tijak pa'y sigurado. No siyak ti sika, aklo namon. Mapmapanan ti tawen. Agyaman na, tay manugot ka nga agdate ta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kat kasla pang sosyal. San na eh? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga nung maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo ko lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Ahon gayam, sakbay amanganta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano ka di asong batan na? Aklunan nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngam kasuron ti balasan. Kinasarita mo't ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, inot matlaang alin mag-antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman na, tay manugot ka nga dayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sama ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. San mat? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka ha? Amano maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo ko lang iti duang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awan gayan. Sakbay amanganta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asumbatan na? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di marik nang apanagayat para kanya. Kwa, Marilyn? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mo ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka.
Saan ka nga tanga agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya. Nuaklo nak. Ikarik ngawan to Apolos ti pagbabawyan. Sige. Aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, taaramidam ko ma, noan niya tiing ka rin kanya. Augusto, friend, dakayon ka ni Marlon? Inaklon ko ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko. Ta kasi tinaibaga ko, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamot, nagpintas kang tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulak ta dumteng. Kanon to pa'y? Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabuti nga ngagbaak. Ada ako, nanang. Ada yung take-out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay, sus, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisumdi ta taramanan minto inton madamdama. Adda madlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta nga iti date yo kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaunay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah, excited aklang mo't anak ko. Kaya't ko ngamin amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo iti, manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan, manang. Ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita ken makadwak man ni Feli. Ala, tratuam anasaya tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno maliklikan ti apa. Wan, manang. Laglagi pagdagit ang iyong bagayo. Mayat ti kasta a kapanunutam, ading ko. Agpadameten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunak manen. Di ating munsamot jay mawaglay ka. Wen, tatang, Kanya timbagana. kasta unay tiragsak na. Tainaklon kanon ti babae, anabayagan nga ar-arapaapon na. Jay kunam nga agnagan iti Feli. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rudan wa dametan nobya na. Idi pa'y nga ibagbagaken kwa nang agbirok metan iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, dadanton apo ko yo. Ket si kangay. Talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damot ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ati urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak ha? Kanamet nga minan
Tapno saan ka mabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaaramin ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kano ngamin dagitoy a report inton bigat. No amukla ko madayta trabaho. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko ah. Wan, kanat to inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agin didi. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidam, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaalak ti ag multitasking anya. Talaga mo ta. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon. No anya ti nakitam kan nangag mo, di iso day tiyan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Beshi. Agurnong kami pa'y narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka, Marlon. Ay, awan ni Fele. Adda na patag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Ang saan nga iso ti gagarak. Ha? Anyat kaya't mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yun, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, ta ipapudot ko ti kape. Wen man nga ro, danggal. Kaya't ko ti kape yun dito ikat. Native akape ko naman. Ay katuan na, ta isumot ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, ta ipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramiden ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ti makiis-istorya ka na ta. Kasta, Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti suntube, may son-in-law. Oh. amom lakay. Isulaeng man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Feli idikit saan akasta. Ayun tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isudakan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Apay ngay. Ang mga numangag ni Marlon, katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga tinaramid na dito'y. Nakiis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalom da nagsarsarita kini tatang mo. Ala, amang kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan ang nangyarwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartag ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, wangayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila kadag iti apapeles iti opisina na panakitay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabaho.
Sika magayam day tabarok. Apay, Agpatulong ako kumakada kayo, nana. agpatulong. Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kita nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay a Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya tulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak. Para matitinobyak. Nana. Anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan. Tinapatag kat nagkapo iti puso. Kuha ko ma, nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasarmon ti anak nay. Uwan, no manugot kayo? Ay katun barok. Apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapol mo, ading ko. Anniversary mi tinobyak inton Sabado, Manang. Ket? Anya nga tati mayat a regalo para kin ko ana? Mabalin ba't nga alas? Kas ko maitik kwintas. Ayam si kaman, numano ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas? Ipadas mo lata, Wen man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensya ka ni Feli, Saan ka masuko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni Boss Ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na, Bumawi ako ito na imbagana. Wan, okay lang ang kanyak. Maawatan ka. Ala, bay nga ro din, tagi na na. Wan, agin anaka, kan agtumar ka manan iti agas mo, Nagtumara ko ni Tay. Sige nga rod, agin anakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Nasaya at matkit din na marabiang kayo. Saan kami paingamin ang nakaset up dito Di ka madanagan. Ag-text sakto kan ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan niya man na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi pa kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman manen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon na makan bakit? Ungarod lakay. Hey, mga no saan tayo maibos na ita. Adapay matkit di bigat Ayon gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. Aday jay ruwar. Kasarsarita na tigayam ni Fele. Ang mga nupaawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, Nana. Ay kat, idepan tayo nga roden ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat lang tiri daw, bakit? Wan ka di, danag mun ay alakay. Apay nga. Nakaidap mo itong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsama pailaan. Charan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka sorpresaen. Kaya't kung agbalin nga espesyal day ito nga aldaw para ka data. Kaya't kumatlaing nga lain day ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me?
Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado ak. Sika ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la ko ma, tauman nugot ka nga kalaysata. Umanugot nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo italawa sa napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Kastaunay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli. Iti umadaning anibersarida. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Will you marry me? Ha? Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado akon. Sika ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay la ko ma, tauman nugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula kay. Aywan bakay. Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan yung nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man kagkalaysa? Uwan, napagsaritaan minti may papan iti day taabanag. Hay, sana all manan. Si kakit di man. Aklo nam ngaminan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manan tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Ang mga no isupay day tati pagsakitan tinakam mo kanya. Yeah. Tatang, nakaidasara ko niti kanan tayo. Tatang, Wen, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Lay ka, anak. Apay yung tatang. Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan wanya ti marikriknak. Anya, kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak mo nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga rod, mapantayo adago si Diyos ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ating mo. Wan tatang, ngam ito madamdamhan. Urayin naklabiit, alaag tiwalet ko, mapantayo ni Diyos ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige, awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa balya pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino tina-ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama kin ni tatang? Kanat asin makit ti barukong na. Ang awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng.
Sa dino na ni Marlon, Beshi. Remor mat itay? Ni, saan ang nagpakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta? Dahil ti ka mo. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ko. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa kumpanya ti pagtrabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Day, anda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara ko iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kani tatang ti mga nanang. Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko ni ti sirad ko. Kaya't kung ti aginana. Ne, apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. Ay, uray siya. Jak amok bakit? Tilang amok. Kat saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nag-apada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? Adanas ka na mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita Manang. Pasensyakan kurang mo't ngamin ti kwarta. Saan pa'y mo't abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katak tumatlaan. Dakkel mat gayan ti babayadan, Manang. Win nga ruhod. Angam, anusan tinapatag. Agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa ko na, Marlon. Anya ti kahit mga sawan? Sino di mawag kan ka idi namin sang ngal daw? Dayjay. Sino dayjay kunak? Ni Manang Laika. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak kan ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanyak? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin. Diretsaan nakman si ka, Marlon? Pasensya kan. Noen limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod na italaang na imbagam ti may papaniti da ita abanag. Gapo ta mabainak kan ka. Diyak kaya ta madismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya dyan ko na ni boss? Aglangan ka itong bigat? Apay mo't friend. Ada decho ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat! Sumurutak ka ni Marlon iti ospital. Ha? Sino tina-ospital? Anya tinapasama. Ningarod tatang na. Jack amon, mano alawas gaya mo nga iti ospital. Inlimod na ngamin kanya. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumit lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod, Beshi. Naimbag narod ko man imbaga na kanyak. Nagilimod mo at inuray na pa'y ang makaungatak kan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, ta sinarungkaran na.
Nasaya atak matlat ta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umunan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? magyamanak iti apo. Mariknak nga inot meten nga agsubsubli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yo pa'y mutaan, dagiti agbalin to nga apo ko yo. Kaano ay ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mila ang ti panagimbagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kan tumaran nyo dagiti agas yo. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita ang ading ko. Mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wan nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti ka sa rami. Ay, pasensya kan Amumat. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan do di si kalaang. Maawatak, Manang. Imbag man, taimman nugot ni Feli ang maitantan pailaang ti kasaryo. Jak pala na ibaga, Manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la ko Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktukan ka. Isublik ti kwartam. Saanan, Manang? Agurnong kami manin, ha? Naimbag kanyak, tawan ti asawak kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapel ako matamawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay lang man. Sigurado ka? Wan ko naklangarudan. Husto matkit di. Tapno, dumakkel pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo matnagayatan tinapasama. Kan may mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtan tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulain nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agururay yung dananang kantatang ijay. Anyati ko na ang Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital namin ni tatang na. Katdakkel agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngamkam amuklaan, takaibagbaga na kanya. Kinapod nuna, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, tagimbag magteng. Day, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod. Madama nga agpapaimbag itan. Ay, no kasta. Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manak ko. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaunong kayong tumatlaang. Kumusta nga'y tinapanan niyo idikalman? Okay man. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mo't kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimwardan. Saan pa'y? Amang ano, intod sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at matngarod lukas ta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti impaaramid ni Sir Idikalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan, ta naadaanak iti gayam akaskan ka.
Si kakit di man. Agpalpalakpak malandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudmumot, Beshi. Diyak iliba. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Rimor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagningi na ti agas na. Anong sama, tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbalin na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awang Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawa sa napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Marlon Kinefeli, ti kasasaan ti amana. Agingga nakadlaw ti balasan, kat kinumpronta na ti baro. Gapo iti dayta, naitantan nga rod ti kalaysada. Nupay kasta, nakarwar matlang iti ospital, ti ama ni Marlon. Iti may sangal daw, imawag ni Laika kan ni Marlon. Papagayam, denggan ti toloy ti seryeta yu itaalawa sa napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Asino ti awag? Ni Manang Laika. Madanaga nakit din. Song bata mo, amangan no napatag mo ti ibaganakan ka. Wen. Hello, Manang. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay de fel ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pa diti balay. Makapadanag kamot, Manang. Apay ka di? Anya ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daduma agastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka di? Makapadanag kamot, Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakas ang napasama kinitatang. No kasta, matuloy ti kalaysata? Una, ang damatan ti kwartang inter ni Manang Laika. Usaran dat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa'y ti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nakdayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Aguray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Natroma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat, tayin sukat na ni Manang ko itibak nang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabasan day jay. Nakalipat na tan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalaysayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Adaintad ni Manang Laika. Ne,
Apay nga inawat yu pa'y laeng kat dakkel ti gastos da ija ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano din na awatan. Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo ah. Sobraan, Nanang. Awan mako nakiti pamilya ni Marlon. Ta suportado damat ti relasyon mi. Ala, kat nagkasapulan dan to iti tulong kada kayo, ay kat tumulong kay to matanak ko. Wan, Nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan gayam. Kumusta ngay mat dagiti taraken nyo ababoy? Ay kat mabalinan ang maparti dagi jay. Mabali na makita, Nanang. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya tinako namin ti daytoy agam. Sigurado may bagay kan ka dayta. Sigurado ka? Un, Sikamot tan ati agpili, no? Nya ti kayat mo nga isuot ko. no siya. Daytoy agawon ti may bagay kan ka. Sige. Daytoy nga rodan ti gatangan ta. Manungay dayta. Siya kan ti agbayad. Tapos saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan. Idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apag gastusan tayo. Ada ka dinalayo ang makeup artist para iti kalay sayo? Awan pa'y nga rod. Adam mo ka bakla. Siya kun Manumat ti sinir mo, Beshi. Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, Beshi. Manong nga rod ti sinir mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaan ti bayad yo. Wan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan ni. Da kayo kat di man. Pudno ti bagbagami, Beshi. Dayjay lang matiam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon iti na ospital ni tatang na. Sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, Beshi. Kabaalan mi dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, Nanang, Tatang. Kablawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos, ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, Tatang. Agyaman kami, unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anya nga tininaon day tasobre, tatang. Lukatan nyo Agyaman kami manan, Tatang. Awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy matlaing ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon no sa anak siguro ang nagsakit, ang mga no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, Tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanan. Kasaan nyo mat-anagayakan ti pan naka-ospital yo. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may isa. Okay lang kada kami ti simple kalaysa. Tinakatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, taman nakaawat kayo, anak ko. Pero, no okay lang kan ka. Ket ijay balay ko matipag na edan yaw. Amang ano saan kayo akomportable, no ijay kaming agian, tatang. At damat din regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barao. Kay kayat mikit di no ang nad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Samay sa kakaisunang anak mi ni Fele. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo lang. Anya manan atawid ti bagbagayo, Tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay langan ti pagnaadan yaw. Anya ti mako na, Marlon. No siyak, okay lang, met.
Basta komportable dananang kan tatang. No kasta, ijay kayo nga ron nga agnaed. Uwan tatang, basta okay kada kayo. Ay katuon kay kayat mi manan kaninanang iyaw. Agriin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Ne, apay ngay. Nagmadi nga ron tiriknak. Ha? Anya ti marikriknam? Tsak mauawatan. Mauluulawak. Agpa-check up ta nga ruten. Ang mga noan niya matanday ta. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulangan ni nanang inton madamdama. Ta iso ti kadwak ang mapanagpa-check up. Sigurado ka? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagik. Agsaganak kanta mano maladaw ka. Sa nabalit damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglayan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritanak ni Marlon itayanak ko. Anya timbagana kada kayo nanang. Tibilin na kat ipa-check up ka. Tamadi ka no tiriknam. Huwag nga ron. Maululawak. Amangan mo no agdadagsin ka na nako. Diyan ka muna nang. Mala, agpulis ka nga rodon. Tainta agpa-check up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko. Kumusta ti panagpa-check up yo bakay? Anya nga itimbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya timbaga da ay ti ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrek nana. Ay nanukas ta. Adan tumatan apo ko ta. Ay Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag kadata iti lula ken lolo. Masikog kagayaman, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nanang nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit kumit ngamin. Madanaganak ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yan tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangak. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka matan. Ay, ala, wanen. Di ka ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan, ibagam lang kanyak, wen. Nasayat mat na nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang, napanagdigos. Agsublinto inton madamdama. Mabisin ka di? Ay, saan? Mapanak lang bit iti CR. Kaba alam tayo mapaniti CR? Wan. Padadyak to ti anak tayo ton maramdaman. Alalayang ka nga rod, bakit? Marlon, karupropam launay ti anak iyo. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang, numakita na ti apo ko na. Di mo mat nga minintugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan ang naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. Saan ka di? Wan, iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to kini tatang O may to bumisita iji balay. Wan sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Inton bigat ti malam, manang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, adda ka di pagbayad yo diti ospital?
Adda, manang. Baga anak tulat ta, no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Bangan ka pa ya, anak ko. Sabaw man dayto yan, nanang. Una, masapol amangan ka itinasustansya. Tapno adda digin ni baby. Da kayo ngay, nahan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan kay dirabi Mala, si kamot ti makaam mo amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak, nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impaburakon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kita, Apay ngay, nanang. Awan mo't dayta idi kalman. ay, saan anormal ti kastoy ako, lor, anak ko. Makatawan pa ila ni bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipa-check up tayo nga ro dadagosan, nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda, nanang. Magpulis kang arudan. Alaam mo dagiti gamit ni bebe. Kaditay amo numaadme tanak ko. Wan, nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas dao dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko. Diyak lagi ti kabalan no mapukaw ko ni Caleb. Amo yung madanabayag nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Nga maapayakas ti matan ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo day jay di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya ti maamuan da Feli ken Marlon, may papan iti anak da. Papagayang, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawa sa napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.